faika because tini kisa time ani thani available tongo tangi himale mia night duty tongmani so tini night off aban bagai anya kisasa zona tongmani bisingtui ang norok bai tini kok sana bagai live video faika kebangma borok no live video faina musunga no because borok ang bai live interaction khaina bagai hingkai tesi hai no hai jotono no lamsogoi tini ni live video norok no jotono no lamsogo norok in live video nai tongma bagai hingkai norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel ni live video hingkai friends tini live video ang khlaimani ani main aim kha norok no hambai sana bagai norok ani last video je ang upload khaimani stroke ni bagai norok kebangma borok amno share khlaikya norok like khlaikya and comment bo khlaikya and views bo kaham no phaikya sobon bagai belakhnani bkha kasangkha because ang jefro health related topic videos upload khayo afro norok amno kebangma khai naikha kai like sakhangkai share khlaikya hangkai ani bkha tongthogo tangi himale ani channel ni bagai bo mo kaham no ani channel ni grow dangmai amo to tongo no plus mane chini borok asuk health related topic na borok interest nangjago and borok ni shori ni bagai borok curious tongmani nugui interest punungmani nugui angbo as a physician as a doctor ang mane proud feel khayo and kaham once more phaiwan bkhao je chini borok bata aste aste health conscious ngai thangba kya agin hailia so norok je stroke ni video asuk hamjangma rumani aban bagai norok nang te shai no hayani khani bisingtui hamba yafaro norok amdi haike no taibo KMS ni video stock no like khaidi share khlaidi and norok nong ni friends and family members ok by share khlaidi because ama norok jesik share khlainai ang basuk motivation mano and then borok bo health awareness mannai jeta belakhan important kebangma borok rok sina musung tongo but shawi maya because YouTube kebangma language by no health ni related videos upload khlaijak tongo English by Bengali by Hindi by but joto borok amrong buje ne bagi borok musung phano kaham kai buji maya so ang norok no review tongo nijini own language kong borok by medical information amo authentic realistic information jeni bisingtei kebangma borok no onek norok help mannai hangkai subscriber count baste aste bari tongo chini KMS family ni tabuk total subscriber count 19,363 ingkha so soon jeng 20k subscriber hit khlainai so norok boma help khlaidi tai bo channel no grow khaina bagai because o channel grow ding khangkai mo chini jati hamgrai ni bagai belekeno kahamangnai because amo one and only kok borok ni medical channel so jajakang norok no medical information provide khayo free of cost so norok bomno support khlanya nango as a tiprasa hisebe because ang o video sok basically jeto kok borok bai khlaiuba kok borok bai khayo so amo chini borok bagai no ang salamoi tongo video stock and health awareness rei tong norok no hangkai tapsung zora i live video undi jona borok join khlaikya ang comment ok poina start khai duana norok ang metam ko salanya musung tini salayan so comment poina bagai jotorona sarik kaham te shai no hai lamsogo tini live video hangkai tini ang kisa norok bai basically stroke te kok sanai do jehetu last time stroke ani video last time stroke ni video kaham response mangkha so ang tini norok bai kisa in short asung jora kariba kisa stroke te kok sauna so jotono no te shai no hai lamsogo tini live video kadal bor comment khlaibe kya sanja kaham so sanja kaham jotono no hangkai tini ang norok bai kisa stroke no tini kok sanai jehetu stroke ni video last time kaham response mangkha channel so friends stroke je bemar apna tin norok bai kisa short description duan norok no stroke tamo basically stroke mane chini bokrok bisingo brain bisingo jekun karone jodi brain cell all of a sudden mane phat chake jodi damage ngi thanga hangkai tamni bagai basically thui either bokhrogo sokai ni bagai অথবা প্রেসার বাড়ি বেশি থুই ফাটিওই বখরগ থুই থাংলিয়া
थै कुलगुई थांगा हांगांखाय बख्रकनि निउरन्स जे ब्रेन सेलनि निउरन्स आमरक जदि साडेनलि डेमेज जाङै थांगा हांगांखाय अ जे कन्डिशन ब्रोक अब स्ट्रोक हांगांखाय कायसा मेडिकल इमारजेंसी बेलेखान अब मेडिकल इमारजेंसी माने अब एकदम इमारजेंसी रोगी नरक जदि कोनो बरक स्ट्रोक नि हाय सिम्पटम्स नुकजागै दङ हांगांखाय नरक 1 सेकेन्ड लेट खालायाकारै बनो नरक नि नियारेस्ट हॉस्पिटल तलाङै थानांगौ स्ट्रोक हांगांखाय पुला फरना चिनि खायताय जे स्ट्रोक नि सिम्पटम्स जदि नरक नि नगो बा नरक नि सिनिजाक बा रिलेटिव बा फ्रेंड्स केपनि जदि ऑल ऑफ ए सडन फाटसाके जदि स्ट्रोक हाय सिम्पटम्स हांगांखाय नरक नि फर्स्ट सामुंखा अब बरक न इमिडिएटली नियारेस्ट माने गानानि हॉस्पिटल तलाङै थानानि ngi tabu pula for sale ne je stroke khangkai tam tam symptoms rok nukjak chin sorio hangkai stroke khangkai abo jekun ধরনের stroke thu bin sorio ekdige paralysis ngi thangmano all of a sudden thui tongphro ba thui bojamani pore ba maইচাই tongphro ba bojai koksai tongphro jekun somoy suddenly bini sorio weakness ngi thanai ekdige weakness ngi bo asgoi মানে bojai tongmang suddenly asugui ma klainai ba haw klai thanai tabo কোনো borok normal borok bojai tongmani ba maইচাই tongmani achomsa bini ekdik durbolangi bini bo haw klai thanai bini yang debra galafano ba yagra galafano ekdige weakness develop nai hangke weakness je durbolang mani yang yagra galafano debra galafano tablet se mone khai di yagra gala borok ni weakness ngi thanga bini yak phan kari kya মানে যে খাইনা মুজুম খাইমালিয়া ইয়াক ফান করি খেয়া ব বুঝাই তং মালিয়া ইয়াক ব লয়রি মালিয়া গাও যে উইকনেস মানে আবার ডিপেন্ড খায় কোন সময় যদি সিভিয়ার স্ট্রোক হাঙ্গাই উইকনেস একদম সিরিয়াস নই থাঙ্গো তাই একদম কিজাফানো ব মুভ খাইমিয়া লয়রি মিয়াং থাঙ্গো ইয়াক ইয়াকুং আমো ব ও যে উইকনেস মানে আবার ডিপেন্ড খায় যে বসে গ্রেট নি বিনি উইকনেস খা যে মাসল পাওয়ার তা যে বাহানি ফানামো বসে ডিগ্রিও উইকনেস খামো ডিপেন্ড খায় সো নরক আমনো কাহামকে বুঝি দি नरनि बागै अमनो इनफरमेशन इम्पोर्टेंट जे कुनो बरक स्ट्रोक हांगाय बिनि बॉडीनि एक्साइट वीकनेस नि थानाय बिनि याक तै याकुं ब हिममाया याकलरिमिया याकलरिमिया नि थानाय अब स्ट्रोक नि बसक सिवियरिटी बिनि पर डिपेंड खायो वीकनेस नाय बाक्संके किजामिसा वीकनेस मानो लरिमिया मानो याक याकुं बाक्संके पूरा पूरी कंप्लीट पैरालाइसिस नि थांमानो एकदम किजाफानो मुभ खाइमिया बा लरिमिया नि थांमानो आमाके स्ट्रोक नि इम्पोर्टेंट सिम्पटम एरपुरे ता किजा सिम्पटम हांगाय बिनि कक गजानाय कक परिष्कार यांनाय amno hono slurring of speech slurred speech tabo ang je kok sai tango ba normally norni borodok ba norok jebabe kok sao ekdom word to word poriskar khai jepro stroke nai afro bini kok gjanai mane slurred speech nai mane je pronunciation amo clear yangnai jemon tabo saka nini mung tamo hanga stroke patient hanga mung tamo amde he kiza slurred speech kok sanai gawa je kok gjamani kok poriskar yangmani जे बुकु कक गजाय दंमानि कक नांगमानि आमबो कैसे स्ट्रोक नि इम्पोर्टेंट सिम्पटम ngai tabang norna duita important symptom saka je body ni excite weakness ngai thangmani tai kaisa angkai buku ko kok kajamani amake stroke ni important symptom অথবা কোন সময় যদি সিরিয়াস স্ট্রোক নি থাঙ্গা angke borok even sometime pura puri unconscious ngai thangmano ba lengi thangmano huskring thangmano ambo kaisa stroke ni symptom tek is important symptom hanga ke stroke khangke bini bukuk koi thango bin bukuk koi thanai norok normally nungnai je bukuk মানে মাউথ একদিকে মাউথ যে অ্যাঙ্গেল আমো একদিকে ডেভিয়েট ngi thanai koi thanai অথবা দেবরা গালা koi thanai অথবা ইয়াগরা গালা koi thanai গম গেছে বেলখান ইম্পর্টেন্ট সিম্পটম স্ট্রোক ni যে bukuk koi thamani जों जदि पेशेंट रगनो बुआ फुनुक दिन सागा hanga इ खाइदिन सागा hanga बिनि जे एंगेल अफ माउथ अम जे माउथ नि एंगेल आमो koi thamani सिजाकनाय बा प्रमिनेंट नंनाय अथवा सामटाइम कोनो सायाफानो सिजाय दङ बुकु कय थामानि सो आमते हाय सिम्पटम नुकजागि मानो केपनि जदि स्ट्रोक खांगे सामटाइम जदि सिरियास अथवा सिवियर स्ट्रोक खांगे इवन पेशेंट नि सीजर जों मानो सीजर माने मिर्गी बेराम कामाने हाय यागल कलि आमते मिर्गी बेराम माने अनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट बिनि मिर्गी बेराम हाय फीचर्स याक नुक मानो मुसिंगे कारिनो बिने एकदम याक लरि मानि ताइ बसलाय वारमा रक सामटाइम अंगि मानो अंका आमके जतन स्ट्रोक नि सिम्पटम जदि सीरियस अंका सिवियर स्ट्रोक अंका पेशेंट इवन सामटाइम अनकॉन्शियस और लैंग्वेज हुस्क्रिंग थांगमानो अंका जतन स्ट्रोक नि सिम्पटम सो स्ट्रोक का बेसिकली कैसा मेडिकल इमरजेंसी
amti hai jodi kono symptoms norok ni family members ba friends ke ba jodi amti hengi tongo hanggang kai norok bono immediately le akari hospital lo nong nearest hospital lo tlangi ma thanai ngai tabo salen stroke hanggang kai bono brige hospital lo manage khlai jak hanggang kai stroke patient hanggang kai immediately bono higher center lo refer ma khlai nai je center lo bokrok ni CT scan available tongo ngai norno ang puila for saga je stroke basically dui ধরনের রেঙ্গ kaisang ischemic stroke ta kaisang hemorrhagic stroke ischemic stroke hanggang kai basically মানে borok ni brain thui thanyangai due to blockage mane bagai brain damage mane amake ischemic stroke ta kaisa hanggang kai hemorrhagic stroke amakai pressure bangai bokhrago blood vessel phati oi thui kulo stroke mane so amno differentiate khaina bagai na because o je dui ধরনের stroke bokni treatment different ischemic stroke ni treatment different and hemorrhagic stroke ni treatment different so aman bagai no borong no differentiate khaina bagai je kono borong ni jodi stroke hai symptoms ngi tongo hangkai binabo tam ধরনের stroke kha binabo ki ischemic stroke naki hemorrhagic stroke bini treatment shuru khaina ni sakang jeng first of all jeng CT scan ma khainai bokrok ni CT scan brain ma khainai CT scan brain khlai kangkai no poriskar nuknai bini bokrok ki थैदे कुलुखा थैदे ब्लिडिंग खा अब गई hemorrhagic stroke खा नाकि बिन बखरगो अब माने थै सगियांगै ब्लकेज ने बागै ischemic stroke दंखा so stroke खांखाय first of all जिनि खाइथायखा बखरग नि CT scan or CT scan खाइना बागै नरक stroke खाइ symptoms जदे केबो patient develop खाइखांखाय नरक ले करे बनो nearest hospital तलाङै थाना नांग अब जदे कुनो PSC अथवा सब डिविजन patient नक तुबे हाइखांखाय बरक CT scan खाइना बागै ननो फार्स्ट एड रुई एम्बुलेंस बाय रेफर खालायनाय हायर सेंटर जेमन चिन स्टेट अफ जीबी अथवा आईजीएम और हापनियाव रेफर खालायनाय अथवा कोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जदि सीटी स्कैन अवेलेबल हंगा आफ्रो बनो सीटी स्कैन खालायमानो नगे तब दुइटा स्ट्रोक नि ट्रीटमेंट डिफरेंट जदि इस्केमिक स्ट्रोक हंगा ब्लकेज संगे स्ट्रोक मानी अबनि ट्रीटमेंट आलका जदि केपनि थै कुलुग स्ट्रोक हंगा बिनि ट्रीटमेंट आलका हंगे तब स्ट्रोक हंगा बरकनि लाइफ किसा चैलेंजिंग नgi thango or challenging ngi thango stroke hंगा tangi हमले स्ट्रोक हंगा बाक्सांगे बा जदि सीरियस स्ट्रोक हंगा थै थांमानो डेथ बिनि आउटकम हंमानो अथवा बासक सीरियस हंगा ब्रेन नि सम पार्ट अथवा पार्शियल पार्ट्स जदि इन्वॉल्व हंगा आफ्रोके बिनि पैरालाइसिस ngi tongo bo paralysis तैनो थांगैमा tongo so अनेक कॉम्प्लिकेशन नंगो एक बार स्ट्रोक हंगा बिनि management and complication tongono residual weakness tongrok nai bini yak yakung rok durbal ngi tongnai am kaisa osubida ngi mano okay aban bagino stroke no sakang theke no mane ingnan sakang no jeng jodi ngi khaima ke belekan important nge stroke no ngi khlaina bagai jeng tam tam step na hanai amang last video no saireka je bahai ke stroke ngi khai tongnai aban bagin norok amno belakam important hisebe na hadi jehetu stroke kaisa medical emergency stroke no yakhai tongna bagai jeng jotono सचेतन साबधान मा तंगनाय केबनि जदि प्रेसार करि हंगांगाय प्रेसार करि फना स्ट्रोक मानो इस्केमिक स्ट्रोक जेटा ब्लकेज माने जों जत बरक न रेगुलार चिन ताम जे लाइफस्टाइल माने फोन जों बेसिबाग फोन नाय तंगजागो चेयर आसुइ तंगजागो बेसिबाग जोंनि फिजिकल एक्टिविटी जेटा आगिनि सामुं हाय परिश्रमनि सामुं ताबासो करिखा अमथिं खांगे स्ट्रोक नि चान्स खूब बिसिना बाङै थांगो ताइ चिनि फुड हेबिट ताबो जे फास्ट फुड कनजाम्पशन खाइजागो बाजारनि एरेगेरे मानि जाजागो कोल्ड ड्रिंक्स रग नंजागो तारपरे थक रक बिसि जाजागो थक मसला रेड मीट रक बुन बाहान रक वाक बाहान रक जाजागो आबन बगे चिन छोरियो कोलेस्ट्रल बेलेखन बाङो हंगे इस्केमिक स्ट्रोक न इंयाखे तंगनान बगे हंगे चिनि कोलेस्ट्रल न कंट्रोल खालायनानि बेलेखन इम्पोर्टेंट अ खेत्रे जों चिनि कोलेस्ट्रल लेवल न रेगुलार चेकअप खालायमा तंगनाय जे कोलेस्ट्रल बोरै दं करै कोलेस्ट्रल जदि गोबां तङै दङ हंगांगाय जों बनो इमिडिएटलि न बिथिरुइ कोलेस्ट्रल कम खालायनो नांनाय बिथिमा जानाय एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज मा खायनाय जों डेली 20 থেকে 30 मिनिट मा हिमनाय डेली हिमनाय केले सप्ताह 5 दिन जों हिमनान ट्राई मा खायनाय सब्सक्राइबर 19,364 का तो एक दुजना बाड़ी तो आस्ते आस्ते आई थिंक जों सुन हिट खाय नांगनो 20 के सब्सक्राइबर सो दाकिनो नरक चैनल सब्सक्राइब खालायदि 20 के कंप्लीट खालायदि दिस मान्थ नि बिसिङाव दिस मार्च मास नि बिसिङाव हंगांगाय इस्केमिक स्ट्रोक न तेबो याहाय तंगना बगै जों रेगुलार जोंनि कोलेस्ट्रल लेवल चेक मा खालायनाय जोंनि डाइट हेबिट ठीक खाय नांनाय रेगुलार एक्सरसाइज मा खालायनाय
hingke chong doctor bai kwrwngui ma tongnai tei kaisa hemorrhagic stroke amo khe jeta pressure bangui mani kebni jodi pressure tongo hingka hingke chong pressure no control ma khlainai chong bithi ma chanai regular pressure ni bagui pressure ni bithi chawi chong pressure no comedy ma tongnai ang kwbangma borokni comments rok nugo ba ano songphaio je pressure ni bithi chakha hingke sir kidney haimengui thanai liver haimengui thanai amo kok kubuiya norok authentic je information amno se follow khlai di pressure ni bithi chaya hingka hingke nung stroke ni se thaikanai bokhrogo thai kologoi gafro tei kidney nok songnani liver nok songnani kokrok biyang ni phaiba nung pressure jehetu ekbar nini kwbang abo tai komiya nung bithi continuous chaima thanai bithi continuous chai thamani bisingtwi nini pressure no control ma tonnai nung daily bithi chai tongo suddenly jodi tini ba khana bithi stop khlai rekha hingke nini shorio achomsa reaction wngwi ekdom pressure shoot up khainai bangui thanai afro khe nini hemorrhagic stroke nani chance belai kheno bangui thanai aboni bagui ang sana mujungo tei sai no hai norok jodi stroke hai kirmai siksa bemar manjana mujungi hingka hingke je pressure ni rugi rok bithi chai tongnai rok norok regular pressure ni bithi no chai tongdi kebni kok khanawi phonani kok khanawi donani kok khanawi bosao liver haimengui thanai kidney haimengui thanai organ haimengui thanai obagui pressure ni bithi chaya hinui kirijagui chaya ta tongdi norok kaham khei medical advice no follow khaidi je borok advice rwnani উপযুক্ত bini thekno advice nahadi haino borok theke norok advice nakha hingka hingke norni life o ulafala rugungnani stroke nani bisi din legalak aboni bagui no stroke ni hai tongna bagui joto pressure ni rugi rok regular pressure ni bithi chawi pressure no control khlai tongdi and som rok kom chadi som chakha hingke tei hai no hai pressure bari phinai and then stroke ni chance bisi wngui thanai hingke je high pressure ni patient rok norok som rok no kom chai tongdi norok bo same regular physical activity khlai di and then diet no control khlai di bazani hamya mani chanani stop khlai di sorry kaham kwrwng tongwi kaham khe thangui thana muchungkha hingke norok moida chamani rok kwtui chamani rok cool drinks nungmani rok thok chamani bazani fast food chamani rok norok aste aste kom khlai di and then mankha hingke completely chaya tongdi baki to norokni ichha abo ang saba norok follow kha kaino khaiya abo norokni byapar but ani as ang responsibility hisabe naharu amno so ang norok bai share khlaikya ani information no hingkai stroke sombondhe aswngno ang norok bai tini discuss khlainai tabo last koyek minute ang kisa comment pori siwano because paksa borok comment khlaikana tei siya jaga comment o nini auto dubbing ba auto tamjani script haba on khana amano change ma khlainai chat filter automatic chat translation off khaikana tabo comment khlai di norong comment kaham ke buji mannai dara ang nono wak bahan paima nokha bele Bhagwan Thakuro entroscopy bai okay aw sometime ma payuta ma sauta joto borong chau haida nogo family members bo tongo Kartik Devarma tell him what food you will eat and what drink you will drink আমার যত না অটো মন থামে কে ট্রান্সলেট তাবো কমেন্ট খাই দি তাবো অটো ট্রান্সলেট অফ খাই যাক তাবো কমেন্ট খাই খাঙ্গে নন কমেন্ট পরিষ্কার কে ফাইনাই সুকাং যে কমেন্ট খাইনে রক অটোমেটিক ভিডিও অটো ট্রান্সলেশন অন তমা বগৈ নন কমেন্ট উলাফর লাং থামে কে তাবো কমেন্ট খাই দি ফাট ফাট do you teach for NEET hi ang NEET rong bagi foringya ang to eta ang koroksa physician so ang tabu clinical practice khlaio ani nijini freelancing tongo ani startup KMS Corporate Medical Solution YouTube channel plus ani nijini clinic tongo je jaga ang tabu patient nayo ang NEET rong le foringya sir how are you I'm fine motamoti kaham na tongo life is a hectic choli tongo because an chaga onek responsibility these days ang ani duty bo khlai tongo plus ani YouTube channel bo ang mane monitor khlaio video slamo so effort mario plus ani clinic bo ang patient nayo so ekdom busy choli tongo I'm good but I'm little bit busy sir fatty liver bahai hamnai fatty liver bahai hamnai I think an channel lo kwbangma video samjak ang every year no video slamo even 2025 o samjak this year 2026 o samjak kwbangma video
फेटि लिभार बाहायके हामनाय नों प्लिज आंनि चेनेलाव थाङै check out खायदि भिडिअ स्टक न and then sir what is the endoscopy are you doing acha endoscopy মানে বেসিক্যালি নিনি যে তত্রানি পাইপ ইসোফেগাস নিনি স্টমাক আনো চেক খাইমানি যে কোনো ধরনের আরো মানে গোসাতো তং বা কোনো থৈ রোগ ফাই তং বেরিসেল যে কোনো তো তং বেরিসেল ব্লিডিং রক বা টিউমার রক আমরা চেক খাইমানি আমনো एन्डोस्कोपी बेसिकली एन्डोस्कोपी कैसा नल दाइ रेजाको बुकुक्तुइ एन्ड देन आमरो कैमरा नि बिसिंतै आमथे टीवी मॉनिटर नायुता जे कुन तो तंकरि हनै आमन एन्डोस्कोपी आं खलाया आन क्लिनिक एन्डोस्कोपी आं खलाया ता चाइ we are going to be happy sir our village is more than Salam village. How to treat headache if you eat meat? Arthritis and arthritis. Please confirm the diagnosis, sir. Auto translation off खाइजाकब्ला Sir, I am from Korbuk shop in my village. Okay. 8:03 बाजिका नर फाट कमेन्ट खालायदि इम्पर्टेन्ट कमेन्ट्स जदि केमने कुन क्वेरिज दङ अंके स्ट्रोक नतै आं डाक्टर नरनो सानानि चाइ तकनाय तांगे जेन कमेन्ट इंग्लिश फाइ दङ नर कक ब्रो बाय कमेन्ट छैनाबा Please look my comment. Okay. Comment खाइदि Sir, finish the topic. Okay. তাই কেমনে কোন কোয়েরিজ তো তং কোন সংনাম জং স্ট্রোক নতै গন নরক ফাট কমেন্ট খাইদি তাই 1-2 মিনিট সময় রওনা আং নরনো colonoscopy खाइ माउदे colonoscopy खाइया आन क्लिनिको colonoscopy आं खाइया केरेस आचम इन रुक तामो तंगो सर कमेन्ट रकिसे बुजिना कष्ट नरक परिष्कार सैया Sir, repeat it like this. Play the stroke. Running very fast. I need to eat. Sir, I have a heart problem and I can't drink enough to drink. So, friends, so जतन हामबाय दिनै लाइव भिडिअ जइन खालामा बागै नरक चैनल न सपोर्ट खालाय तंदि आं नरक न आनि भिडिअस नि बिसिंथि जेस मानसा हेल्प खालाय तंनाय एटलिस्ट नंग मेडिकल रिलेटेड इश्यूज संग सल्व खालायनो ट्राय खायनाय जतन हामबाय दिनै लाइव भिडिअ नरक न मथाक्सिनाय तै हाय नहाय माल लेनो फाइनाय वीक रगो लाइव भिडिअ हामबाय Hambai jotono hor kaham joton kaham tong bai stay fit stay healthy and do subscribe KMS Hambai bye bye